A od mnogih crkava brvnara podignutih u Srbiji pre i posle Prvog srpskog ustanka je sačuvano i zaštićeno oko 40. Najviše ih je izgrađeno u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića. One su bile utočište i mesto donošenja važnih odluka u vreme ustanka. Danas predstavljaju spomenike kulture i mi smo stoga obišli jednu koja je nedavno i obnovljena i nalazi se u okolini Aranđelovca. U okolini Oplence i Bukulje, u srcu predivne Šumadije, okružena prirodom, izvorskom vodom i zelenilom, nalazi se crkva brvnara stara 188 godina. U Darosvi se nalazi i ova crkva brvnara svetih apostola Petra i Pavla, koja je podignuta 1831. godine. Obnavljana je i restaurirana nekoliko puta, početkom 20. veka, 1972. godine i posljednji put pre nekoliko godina. Ona spada u red crkava brvnara srednje veličine i površine je od 73 metra kvadratna. Veoma je značajna za sve Darosavce i ponose se svojim crkvom brvnarom. Darosava egzistira nekih 300 i više godina i među prvim doseljenicima došli su i moji Perišići. I naravno, meni je jako bitna, ja sam kršten ovde, ja sam se venčao u ovoj crkvi, pa meni je bitna, a i svim Darosavcima je bitna. Crkva je još prepoznatljivija po tome, jer je Jevren Grujić sahranio oca ovde. Crkva brvnara je na inicijativu Darosavaca nedavno potpuno obnovljena. Da budem iskren, država najviše pomogla, čini mi se 7 miliona dinara preko zavoda iz Kragujevca je rađeno i urađeno je, hvala dragom Bogu. Mi ostali smo pomogli koliko smo mogli. Pop Radivoj, sveštenik koji je došao iz Bosne i što se kaže, on je zavoleo selo, zavoleo i ovu crkvu i on stalno sa svojom decom dolazi ovde. Vi znate da je Aranđelovac tradicionalno grad širokog srca koji prima turiste, koji prima ljude i da ljudi se rado vraćaju. Darosavci to dokazuju najnovijim primjerom porodici iz Rusije, koja je nakon samo jedne posete ovom kraju odlučila da upravo u crkvi brvnari svetih apostola Petra i Pavla krsti dete. Kao i vas, kao Darosavac, koji je rođen ovde, koji je kršten, koji je išao u školu ovde, onda sam ih doveo da im pokažem kakvu lepotu mi imamo. Najviše se oduševili kada su vidjeli u crkvu brvnaru. I Sergej me je sam pitao da li bih ja mogao da krstim svoje dete ovde. Crkvama brvnarama karakterističan izgled daju pravougaona vrata i mali broj prozora. Podsećaju na običnu kuću iz 18. i početka 19. veka. Ikonostasom je pregrađena u dve prostorije. Zvonik stoji na severozapadnoj strani crkve. Redovna služba ovde je obavljena do 2002. godine, ali vrata crkve svakodnevno su otvorena za sve posetioce.